Shalom. Rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Ring rahina sani becik puniki, pinih ka pertama, nyiring irage sareng sami ngaturang angayu bagia ring ayun ide sang aji. Santukan sangkaning paswecan ide, irage praside matemu malih, jaging resepang sabda suci, mungguing kerahayuan urip. Ring tengahing kawentenan jagat sani sering pisan macelekan tur kebak antuk pacoban, sabda ide punika pinake suluh sani galang, sani nyuluhin pamargin urip irageni. Pinake dasar darma wecani puniki, nyiring piar sayang, cakepan suci saking Mazmur 3:4, pausan 17 kantos plekutus, sani mewawus kadi puniki. Yening ipun sani patut punika majerih-jerih nyambat wastun ide. Ide sang aji jagi mirengang, raris ngelepas sang ipun saking sakancan kesengsaraan ipuni. Ide sang aji nampek ring ipun sani sungsut kayunipun, tur nyelametang ipun sani remuk jiwanipun. Murde darma wecani dau semeng puniki inggi punika, ngeruruh pesayuban sujati ring ayun ide sang aji. Para pamiarsa saneka paice kerahayuan saking ide Sang Putra Yesus Kristus. Urip ring mercepada puniki kadi parahu sane mamargi ring tengahing sagara agung, nenten sepi saking tempuhin ombak sane tege, utawi angin ngelinus sane praside ngubek rasa tentrem ring taleng jiwa. Sering pisan irageng rasa yang sungsut kayun sane dalam, kadi daun bunga sane layu tan poleh toye, santukan pinakit, kacingkerangan, utawi kasedihan urip sanini benin kula warga. Nalika masa kahanan punika teke, iraga kadi ngerasa yang dewek peraragan, tan maderbe semeton sani nyarangi nanggung piko bede abot punika. Nanging, elingang semeton sami, ide Sang Putra Yesus Kristus, nenten jenilaring iraga ring tengahing kasesekan. Ide Sang Aji, nenten pisan nilaring. Nanging ide setate ngerahayuang iraga saking sakancan kapiambeng, yening iraga sadio ngiring pikarsan idane. Kadi semeton sane makarya ring carik, yening wenten panes sane ngentak-ngentak ngantos tanahne belah, pasti ke tetandurane jagi layu. Ring sajroning kawentenan punika, toyo saking subak sane membah punika kadi sih paswecan ide Sang Aji, sane nyiratin jiwo sane tuh mangde malih madarbo pengarap-arap. Sejatinipun, ide Sang Putra Yesus Kristus setate nampek, ngetisang kayun sane remuk, tur ngicenin kekuatan anyar, sane nenten praside kapolihang saking jagate puniki. Puniki mateges, ide Sang Aji miragiang pikobet iragani, nenten jewantah mirengang ring karni, nanging taler micayang merte karahayuan saking ide, sane madarbo asih pinih agung. Kawentenan ide kadi sunaran surya ring dau semeng, sani nyuluhing peteng, nyicalang rasa ajrih ring tengahing pancebaya. Yenung irageng rasayang jiwa sani remuk, utawi putus asa, punika buyo jecih no panyuud urip, nanging punika pinake galah pinih becik majeng ide Sang Roh Suci, jagi nuntun pamargin iragani, nyampurna yang kepercayaan mangde nenten obah, yadiastun katempuh pancebayu urip sane pinih abot. Ide Sang Roh Suci pacang ngebekin manah iragani, antuk rasa tentrem sane ngungkulin sakancan kawicaksanan manusani. Ngiring pagehang kepercayaane puniki, santukan ide punika Sang Juru Rahayu, sane setate satyo ring janjin idani. Sampunang iraga nilaring ide, santukan ring ayun ide wenten genah mesayuban sane pinih luih, saking sakancan kasedihan utawi abot jagate puniki. Dumogi swecan ide Sang Aji nuntun iraga nuju kerahajengan ring jagate puniki. Tur ngicen iraga kakuatan, dados saksin asih ide majeng ring sesami manusia. Matur suksma. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang, wantah asa punika, sabda sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi paswecan ide Sang Aji, sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus, miwah pasawitran Sang Roh Suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani.
Amin. Matur suksema. Ide Sang Aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide Sang Aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksma.